Shalom Bata Haganupan. Selamat pagi, selamat menjalani guluh sadarion teh. Tapi paimai idopakon hita ganupan horja apa tanggung jawab ta. Icalo hita mah hatani Tuhan nagabe pencolan bata sadarion. Paima ai martonggo mahita. Pinuji magoranmu Tuhan Yesus. Naduk marmudu man ramot hanami sabor min layur cana puho hanami sahogoton lahu mandopakon ari sadarion halaniai bapa paimai lakah kon hanami marhitena makorjahon bui tanggung jawab nami lubi hanami itorangi hatamu masahap kam Tuhan sirsir mahanami manjalo gabi oncolan ni pargoluhan nami bagasam Yesus ane martongko. Amin. Onma ayat harian bata sadarion nagabe sipaingat mandalani golu siganupari. Nini isobut bani sada Korin 2 ayat 16. Ai isema na mananda pikiran ni Tuhan in. Ase ia ma mangajarisi. Tapi uhur ni Kristus do bata. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amadas nih. Horas mabata haganupan. Selamat pagi, cara selamat menjalani hari sadarion. Ibaga sebagai tugas pakon tanggung jawab. Hatani Tuhan. Nagabe renungan bata. Paingatkon hita. Bani perdalanan ni goluh taon perlu kesadaran diri, kesadaran rohani ibagas na mendopakon ganupan. Tongon lang terpikir, lang na tarimangi, lang hasibaran ahana sihol si dopak konon ta ibagas goluhon. Bahkan lang koma tardodo hita. Ahado Rusia nasihol jupah kononta itonga-tonga ni haganu perdalanan ai sebagai bentuk cara rosi hite ini Tuhan lahu patuluhkon kuasa apa holong rosi pambahenan ni itonga-tonga ni parguluhan taon. Jadi memang humbani muka ni doma isobut anggona biji saya bani saya 55 ai jelas di isobut ijai sedo pikiranku pikiran nima sedo dalanku dalan nima songon gijang ni langit huntano on sonaido gijang ni pikiranku humbani pikiran nima nini Tuhan hutonga-tonga ni bangsa ni ijia dana aido homani age si paingat tubata bani panorang on na so tarsibar hita do na masa rosi kondisi do pakononta sonai age cara ni Tuhan marhorja marhite haganu panai langsai tarjaro rado berontak ibaga suhur. Ya sukun-sukun. Bahkan sona tubuh rasa riba si bata. Kenapa? Ya, ikan boido nita kan. Seolah-olah kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, kita punya ya modal. Ya domu hubani hagarupan ai sehingga ninuhurta hita masuk kunon lang. Bani buku Korin ondo mani Paulus makatahon. Ya sa pintar-pintar nih colma. Do pintaran haotoon nih bata. Kan sa gogo ni hita colma. Do gogohan hagalekon nih bata. Sonai maida kita gambaran i patugah apostol Paulus pasal nalang hasibaran sonaha do tongon hajagiahon, habagalon, hamuliaon ni Tuhan. Tapi sadana menjamin kenapa kita bisa masih boy hita dohor hubani Tuhan, masih boy ijalo jana iarusi hita dalan-dalan ni Tuhan. Nini ipaganjang Paulus bani ayat harian sadarion. Tapi uhur ni Kristus do bata. Ya. Sebab pikiran Kristus kami miliki.
onna jaminan bata itonga-tongan ni haganupan nalang mungkin nalang tarsibar nalang tardodu ni tano kanayai doma ipadomu oleh Kristus. Jana pikiran perasaan Kristus aima na membayan hita mardear pakon nai bata. Boy mardilo bani nai bata abba bapa. Anggo do mardilo bapa ada dom madohorai kan. Anggo iya bapa hita aima anak ni yang pasti ada hubungan yang tidak pernah terpisahkan oleh apapun. Jadi do muhujai uhur ni Kristus nadong bata ai menjadi sikoram, menjadi materai na membain hita pasti ibagas na mendopak kon pargoluhanta agepe nita nini dunia on langadong pardumuan ni dunia ilahi pakon dunia manusiawi on tapi Kristus ipadomu dome padear hita na parlobi pardearan ai ketika dosa sudah ditebus, ketika penebusan ai menjadi milik kita mahita hapor sayaon mardear mahita pakon nebata ya totu pardearan ai melahirkan kembali keumatan hita hajol maut taon gabe tinopana baru anggo halak na tinopana baru berarti jupah mahita ibagas goluh namar hapor sayaon kan sunai maai tene. Jadi ciri-ciri goluh namar hapor sayaon tiru hita uhur apa pikiran ni Kristus. So ni sobut bani Filipi 2 ai jelas do ijai tidak ada yang harus dipertahankan. Ya, age pemarupa bata ia ipalume do diri mengosongkan diri dan mengikut cara Tuhan. Pakon hata legan taat kepada Tuhan setaat-taatnya. Gabe halak si pambalosi. Iya kan? Jadi hita pe nama katahon dirita sebagai pemilik pikiran Kristus, jadilah orang-orang yang taat. Si pambalosi bani rosuni Tuhan tentu ni. Bani rosuni Kristus, bani horja ni Tuhan. Itu ngatakan ni perguluhan ton. Lang pita hai tentu ni tene. Lang pita si pambalosi tapi dihu dohoma manggolu ibagas nama der. Manggolu ibagas hasil tongan. Manggolu ibagas bagai-bagai usaha pardearan. Jadi anggo didak kita ijon Kristus sersir palume diri ini ipatoru du diri bahkan sampai mati bani hayu parsilang sonai mahomani hita on patudukon holong berusaha dengan sedaya mampu patudukon holong ai marhite tindakan nyata sekalipun harus mengorbankan diri sehingga kasih itu nyata jadi itu atongan di dunia on. Halani ai anggo i palopas kita marhorja sedarion dua hal on jolom hitama sada pambalosi bani haganu prosuni Tuhan, pambalosi bani aturan kerja itu tongah ni kehidupan baik ai i kantor perkantor taatilah aturan hidup berkantor anggo marjuma ia balosi ma aturan-aturan pola marjuma anggo itu ni masyarakat adung ruhut-ruhut para datan ya namaningon i jolom anjaha iha golukon kita napa duahon kita harus bisa menjadi proaktif, menjadi pelaku, menjadi ya nahama asemariteon hita ikut homani saut segala nasaut domu bani rasuni Tuhan sehingga dunia ini mendapat warna dengan kehadiran taon haganupan. Jadi dua hal ai tentu paborhaton ni ayat harian sadarion. Selamat berkarya, selamat melayani, selamat berjuang. Tuhan maka somani jana marhite uhur apa pikiran ni Kristus jupahan hita jana manggolu hita. Amin. Martonggo mahita. Ipuji hanami matongon ham Tuhan naduk mangusehon benami uhur apa pikiran nahun surga ibagas Yesus Kristus. Uhur apa pikiran ni Kristus sedo tinompe ni colma tapi hidup nyuhur doai membahen hanami taluk halane bapara pakon hamma hanami mandalan kon rosi maka gulu kon ai ipondo sanami madiri nami gulu nami lakah rosi horja nami sadarion
Asih haganupan makorhon nama dear romban hubani pikiran apa parnyahapan na humbani Kristus in. Pasu ham goluh nami, pasu ham horjani tangan nami, marbuah naramos, cara makorhon pasu bani haganup dunyaon. Ondo subah magoluh nami Tuhan. Amin. Salam, selamat berkarya. Tuhan makasomani hidahaganupan. Amin.